Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Iyo nama irayoborwa na Perezida wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Intambara ibera mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherutse kugwamo abasirikare 13 ba Afrika y'Epfo na 3 mu gihugu cya Malawi biciwe ku rugamba bari mu mutwe w'ingabo z'ibihugu bigize umuryango w'ubukungu bw'ibihugu by'amajyepfo ya Afrika SADC. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa yegetse iyicwa ry'abo basirikare ku ngabo z'u Rwanda no kubarwanyi b'umutwe wa M23. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yasubije mugenzi we wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa akoresheje amagambo akarishye. Temistokle Mutijima. Intandaro yo gusubirikanya mu magambo akarishye hagati y'aba bategetsi bombi bwaba ari ubutumwa bwa Perezida wa Afrika y'Epfo bwavugaga ku mfu z'abasirikare 13 b'iki gihugu baguye mu ntambara mu Burasirazuba bwa Kongo. Ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter, Perezida Cyril Ramaphosa yagize ati: mu mirwano iherutse gukaza umurego mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Afrika y'Epfo yatakaje abasirikare 13 b'intwari bitangiye ubutumwa bwabo kandi bagaharanira amahoro. Uyu mukuru wa Afrika y'Epfo mu butumwa bwe ashinja umutwe w'inyeshyamba wa M23 ndetse n'abo we yita umutwe witwaje intwaro w'igisirikare cy'u Rwanda RDF kugaba ibitero no kwica abasirikare bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro bw'umuryango wa Afrika y'Amajyepfo muri Kongo SAMIDRC. Mu butumwa bwe uyu mukuru wa Afrika y'Epfo akomeza yihanganisha imiryango y'abasirikare 13 baguye mu ntambara muri Kongo. Akavuga ko iyo miryango irimo guhabwa ubufasha bwose bukenewe haba kubabuza ababo baguye ku rugamba ndetse n'abafite abahakomerekeye. Ku basirikare ba Afrika y'Epfo bari mu ntambara muri Kongo, Perezida Ramaphosa ku ipaji ye y'urubuga X yagize ati: kuba abasirikare ba Afrika y'Epfo bari mu Burasirazuba bwa Kongo si ugutangaza intambara ku gihugu cyangwa leta iyo ari yo yose. Ingabo za Afrika y'Epfo ziri muri Kongo ziriyo mu rwego rw'umuhate wa SADC n'uwa Loni wo kugarura amahoro no kurengera ubuzima bw'ibihumbi by'abaturage bahora bugarijwe n'intambara ibera muri Kongo. Umukuru wa Afrika y'Epfo kandi yashimye icyemezo giheruka cy'akanama ka Loni gashinzwe umutekano gihamagarira guhagarika imirwano bwangu no kuva mu butaka yigaruriye kwa M23, kimwe no kuva kw'ingabo z'amahanga ku butaka bwa Kongo n'isubukurwa ry'ibiganiro by'amahoro bya Nairobi. Ati: ubusugire bw'igihugu cya Kongo bugomba kubahirizwa hagendewe ku masezerano ya Loni ku busugire, ubutavogerwa n'ubwigenge mu bya politiki bw'ibindi bihugu. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame biboneka ko yarakajwe cyane no kuba mugenzi we yakoresheje ijambo militia, umutwe witwaje intwaro, avuga ku gisirikare cy'u Rwanda yasubizanyije uburakari bukarishye. Umukuru w'u Rwanda nawe abinyujije ku ipaji ye ku rubuga rwa X yashinje Perezida Ramaphosa n'abandi bategetsi ba Afrika y'Epfo kwibasira ibinyoma no kugoreka nkana ibyo aba bakuru b'ibihugu bombi baganiriyeho mu biganiro bibiri Perezida Kagame yemeza ko bagiranye mu bihe bitandukanye. Perezida Kagame ati: niba amagambo ashobora guhinduka cyane bene aka kageni kuva mu kiganiro kugeza mu itangazo rigenewe rubanda, birasobanura byinshi ku buryo ibi bibazo by'ingutu birimo gukemurwamo. Perezida Kagame yasubije umukuru wa Afrika y'Epfo ko ingabo z'u Rwanda ari igisirikare atari umutwe witwaje intwaro. Umukuru w'u Rwanda kandi yavuze ko SAMIDRC atari ingabo ziharanira amahoro ndetse ko nta mwanya zifite muri iyi ntambara. Yavuze ko ubutumwa bwazo bwemejwe na SADC nk'ingabo zigomba kugira uruhare mu mirwano zifasha leta ya Kongo mu kurwanya abaturage bayo, ikorana n'imitwe yitwaje intwaro y'abajenosideri irimo n'uwa FDLR, ari nako ikangisha gutera u Rwanda ubwarwo. Ati: SAMIDRC yakuye ingabo za nyazo zo kubungabunga amahoro arizo z'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, kandi ibyo byagize uruhare mu kunaniza inzira z'imishyikirano. Perezida w'u Rwanda kandi yavuze ko mu biganiro by'ubugira kabiri yagiranye na Ramaphosa wa Afrika y'Epfo ntaho uyu mukuru wa Afrika y'Epfo yigeze amuburira nk'uko byakomeje kugarukaho n'abategetsi bo muri Afrika y'Epfo. Ati: keretse niba ibyo yarabivuze mu rurimi gakondo rwe ntabasha kumva. Yongeraho ati: niba kandi Afrika y'Epfo ihisemo amakimbirane, u Rwanda ruzahangana n'icyo kibazo muri ubwo buryo umunsi wari wose. Urakoze Temistokle Mutijima. Nongera ko nyuma y'iterana ry'amagambo ibihugu byombi byahisemo gushyira imbere inzira ya diplomasi z'ubugororangingo, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean Patrick Nduhungirehe yatangaje ko yagiranye ibiganiro na mugenzi we wa Afrika y'Epfo Ronald Lamola, avuga ko impande zombi zumvikanye gushyira imbere ibiganiro.
ijwi rya Amerika ryatanguye kubashikiriza ibiganiro vyaryo n'inkuru zitandukanye zaba izanditse izo mu mavideo mu majwi no mu mafoto biciye ku rubuga rwa WhatsApp. Woba ushaka kwinjira kuri uru rubuga ja ku rubuga rwacu rwa Facebook Radio Yacu VOA aho uza kuhasanga icyo bita link mu Congereza canke lien mu Gifaransa igufasha kwinjira muri uru rubuga rushasha rw'ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uburundi buratangaza ko abasirikare babwo bagiye gufasha abakongo bahagaze neza ku rugamba no mu ntara ya Kivu y'Epfo. Uburundi buvuga ko buzakomeza gufasha Kongo kubw'umutekano w'akarere ibyo bihugu biherereyemo. General de Brigade Gaspard Baratuza uvugira igisirikare cy'u Burundi yabibwiye mugenzi wacu Diane Nininahazwe mu kiganiro cyihariye yahaye Ijwi rya Amerika. Abasanzwe bacungira n'ubu barahacungira nta ngorane n'imwe nta mirwano ihari na cyane muri Kivu y'Ubumanuko. Bamwe mu bari buyo nk'abacangero bava mu mahanga barishikanye baja mu gihugu cy'u Rwanda. Ku ruhande rw'u Burundi hari abasirikare bo barabuze ati reka duhagarikire ngaha twishikane nk'uko vyakozwe n'abandi. Abarundi ubwa mbere bo ntibagiye ko nk'ubucangero igihugu cya Kongo n'igihugu duhana urubibe umutekano uhungabanya aho duhana urubibe turashikirwa. Aho rero ibitango ibikorwa byakora ku batera ubu rero bikorwa ku mugaragaro. Ikindi naco n'ababyeyi k'abarundi atari abasirikare bashacoba bumvise ruvuze hirya baca batarika amaboko baje kwishikana. Oya ibyo bishikanye ntituraba nawe yobikora yoba afite intumbero mugabo gushika ubuzima iwacu ntabiha. Uyo mugwi wa M23 ufise igisagara ca Goma mu Rwanda vuze musati turabandanya si Goma gusa tuzokwifatira n'andi. Mu misi yahera warumvikanye uvuga yuko wazuraga ibitero kandi ukavuga yuko hariho n'abasirikare b'u Burundi baguye muri ivyo bitero. Abo barabiguyemwo ibitigiri vya nyuma mwashoboye kumenya muri ivyo bitero bingana gute? Mu bisanzwe umuntu atanga icegeranyo cy'ibyo yakoze ku ruhande rwiwe. Utangiye gutanga ibiharuro by'ibyo ubundi mwariko murahanga na kumbure yatakarije ibyo nibyo twize niba twize ku mashuri amwe ya gisirikare. Ni ukuvuga rero ubu hariho n'intambara yadutambavu intambara y'amasasu n'intambara y'ururimi propaganda. Abakugira ikigiri cy'iwacu naco twebwe turafite imwe tubitanga n'abo tubiha ntidukunda kubigira ku maradiyo. Hari nk'umusirikare yitabye Imana tubibwira umuryango ariko hari iyo miryango nyene igaruka ikavuga ngo ayo makuru ntayo bamenyeshwa. Hari igishika umusirikare akitaba Imana haba ngaha mu gihugu cy'iwacu haba aho yarungitswe mu bikorwa Somalia, Kongo, Centrafrique ari hose barabimenyesha umuryango neza cyane kandi yitabye Imana uburyo bwose bushoboka barabukora kugira ngo ikiziga gitahukanwe bamufambane bamufumane iteka. Mu misi yahera Ijwi rya Amerika ryari ryabajeje igisirikare cy'u Burundi amakuru avugwa ku basirikare baba bagwariye ku bitaro by'abasirikare mu Kamenge. Duhabwa isango yuko tuzomenya amakuru mu misi imbere. Mwasanze byifashe gute? Hari abasirikare bariko bavurirwa muri ivyo bitaro bangana gute? Abamvuga ni abo vyavuze ko bari bakomerekeye muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kandi bakaba boba bari benshi. Bwa mbere ibitaro by'abasirikare n'ibitaro by'abasirikare bivura abasirikare. Kuba boba hari uwo yabonye abasirikare umure barenga canke igitwiri itari gito ibintu bisanzwe aho niyo babona kuri Prince Jean Charles Nyawakarebe kandi mu bindi bitaro aho nibyo byari kuba ibidasanzwe. Kubona rero abasirikare bivuza ku bitaro bya gisirikare atari bake ibyo ni ibintu bisanzwe. Ushobora kuza abarwayi malariya, abarwayi indwara canke abakomeretse barimo kuko nk'uko nabivuze iyo uri ku rugamba batera n'amashuri gukomereka barabaho nabitaye Imana bakabaho bagiye aho baca kugira ngo batunganye.
ndetse no mu gihugu cya Somalia hariho abakomerekera ariko baza rero n'abakomerekeye no hafi hari hamaze iminsi imirwano n'ibitero bangana n'umwaka akomereka sinoreka kuvuga yuko byabaye n'abitabye Imana barabaye rero mu gace k'umurika bidasanzwe ibisanzwe kandi bitigiri umurengera namba na gato bitigiri abakina baruye byose n'ubwo ariko umurengera mugabo ariho bamaze kurenga 5, 6, 8. Ikigiye gukurikira ku basirikare b'u Burundi muri ino ntambara Republika Demokarasi ya Kongo ihanganyemwo n'umugwi wa M23 n'icahe Burundi buzogumayo kuko urumva bo bavuga ko bagiye kubandanya bakora ibishoboka byose bakigara n'utundi duce Burundi kigiye gukurikira ku ruhande rwabwo n'icahe ijyanye na M23 kandi twebwe ku Burundi kubitwerekeye icyo twagiye tuko turafasha muri Kongo twandanye tubifasha umugambi wa M23 n'abituzi iyi yose ijya guhungabanya amahoro n'umutekano aho twasabwe gufasha uje atugana uguruka mu gihe batabasirikare n'ibyo bigenda nyuma y'ifatwa rya Goma n'umutwe wa M23 wigeze kuba ambasaderi w'u Rwanda muri Amerika Theogene Rudasingwa ndikiye ibaruwa ifunguye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za Amerika Marco Rubio ayisaba kugira icyo ikora kugira ngo nk'uko abyandika u Rwanda rurekeraho guteza umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari no kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rudasingwa yabaye umunyamabanga mukuru w'ishyaka FPR riri ku butegetsi mu Rwanda, yabaye kandi ambasaderi w'u Rwanda i Washington DC kuva mu mwaka w'1996 kugeza mu mwaka w'1999. Nyuma yabaye umuyobozi w'imirimo mu biro bya Perezida Paul Kagame kuva mu mwaka w'2000 kugeza mu mwaka w'2004. Kuva icyo gihe yitandukanije n'ubutegetsi bw'u Rwanda ajya mu buhungiro mu mahanga, aho ari mu bashinze ishyirahamwe riharanira ukuri mu Rwanda, Rwanda Truth Commission, n'ishyaka ryitwa Rwanda Freedom Movement ishako. Yaganiriye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Cyane kwiyandika murakoze notabariza rero Kongo ariko no gutabariza akarere kuko ibera muri Kongo biterwa n'u Rwanda biba bifashe ku buzima bw'abantu benshi muri kariya karere rero, so nko gutabara mbese nimuhiriye mu nzu ubona badakubita imitwe. None se kwandikira minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za Amerika urabona ari we mbese muri mu magambo make ya leta zunze ubumwe za Amerika urabona ariyo yagira uruhare runini mu gukemura kiriya kibazo? Niko mbibona kandi mfite aho nshingiye kuvuga ko bafite uruhare mu kuba babihagarika baramutse babishatse. Icyambere nuko iki gihugu Amerika aricyo gifashije u Rwanda kuva mbese twafata ubwo hari igihe nibagirwa nkaho nkiri muri FPR muri 1994, mbese nicyo gihugu cy'inshuti cyane cyane cyakomeje gufasha iriya leta ya Kagame. Ariko ku bijyanye n'intambara yo muri Kongo nagira ngo nibutse abantu wenda batakurikiranye nuko muri 2012 Rwanda ifata Kongo nanone yitwikirije iyo M23. Mu by'ukuri ni Perezida Obama wari perezida w'iki gihugu wakangaye Kagame kubera iyo mpamvu. Nyuma y'iminsi 10 ingabo ziva mu mujyi wa Goma. Ni ukuvuga rero kubera ubwo bucuti bafite kuri Kagame, ariko kubera ko Amerika sitimwe nk'ibindi bihugu iyivuze abantu urumva rero ko n'ubu ngubu babishatse bakabwira Kagame, ndakubwiza ukuri ko Kagame atarara muri Kongo. Marco Rubio ukaba rero umusaba iki kugira ngo nyine iyo ntambara mbese ikibazo gikemuke? Icyo mu by'ukuri nsaba Amerika, icyambere nuko iki gihugu giha imfashanyo mu rwego rwa gisirikare ikomeye. Ibyo bikwiriye guhagarara nk'uburyo ndetse bwo gushyira pressure u Rwanda kuva muri Kongo. Icya kabiri nuko bakwiriye gufata ibyemezo bikaze kuri kariya gatsiko mbese gakorana na Kagame, ariko mbese kari muri iriya ntambara kayoboye iriya ntambara yo muri Kongo. Icya gatatu nsaba nuko bakwiriye gufasha abari mu rwego rwa diplomasi mu karere, ari karere dutuyemo cyangwa se n'iriya processes bavugaga ya Rwanda cyangwa se ya Nairobi, kubera ko bayifashije bakavuga ko nabo bashyigikiye ibyo, ariko apana mu mvugo ariko no mu bikorwa. Ibyo nabyo byagira akamaro kugira ngo icyo kibazo kirangire. Ikindi nuko iriya ntambara mbese yateye hejuru miliyoni hariya muri Kongo. Hari abantu bashonje, hari abantu barwaye, ubu amavuriro yose ariyo yuzuye inkomere,
ibyo rero nabyo birasaba yuko haboneka inkunga yo gufasha abo bantu bababaye. Ikindi ariko nyamukuru gikwiriye gukorwa ni uko Kagame buri gihe ndavuga u Rwanda, ariko Kagame we yibona nk'u Rwanda, u Rwanda akarubona nka we. Ni uko hashize imyaka myinshi akora bene biriya. Si ubwo bwa mbere ajya muri Kongo, intambara ya mbere ya Kongo, ya kabiri, ibyo byabaye muri 2012. Ntabwo abantu barafata ibyemezo byo kugerageza guhangana na impunity ya Kagame afite mu Rwanda no mu karere. Ibyo rero birasaba ko hafatwa ibyemezo byo kureba ibishoboka byose kugira ngo iyo impunity Kagame afite no mu Rwanda no mu karere bihagarare. nuko rero ibarwa urayohereje, nibarwa ifunguye. Ubu ngubu se hari uburyo uzakora kugira ngo umenye nimba Marco Rubio yayisomye? Mbese hari igisubizo wumva uzakurikirana wabona? Icya mbere ni uko nzi ko bayibonye. Icya kabiri ni uko ibi bintu bijyanye na diplomasi muvandimwe ni ibintu utera imbuto ugategereza umwaka umwe, 2, 3. Nibyo nahoze mubwira ngo ibintu bya diplomasi ngiye kubimaramo imyaka 30, ni hafi 1/2 cy'ubuzima bwanjye. Nabikoreye FPR, mbikorera leta y'u Rwanda, na n'ubu nkibirimo. Ni imbuto yo gukomeza ugatera, kubera ko gusobanurira abanyamahanga ngo basobanukirwe iby'u Rwanda niyo nzira ya mbere yo kumenya uburyo uhangana n'ibibazo Kagame agenda atera. Utarabyumva rero nta n'icyo ushobora kubikora. Theogene Rudasingwa, ndagushimiye cyane. Murakoze cyane. Kandi abayobozi b'umutwe wa M23 batangaje kuri uyu wa kane ko intego yabo atari Goma yonyine, ko ahubwo Kinshasa ariyo bagamije, ndetse n'ubutegetsi bwa Kongo yose. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa mu kiganiro bahaye abanyamakuru. Muri iki kiganiro abayobozi b'umutwe wa M23 bahaye abanyamakuru mu mujyi wa Goma bavuga ko barwanira uburenganzira bwabo nk'abanyekongo kavukire. Uyu ni Corneille Nanga, umuhuzabikorwa w'uyu mutwe wa M23. Ibyo nababwiye kandi nkomeyeho, turi Goma ngo tuhagume. Tugiye gukomeza urugendo rwacu twerekeza i Kinshasa. Nubwo batashatse kubyumva, nibadusaba guhagarara bazaba bashaka ko tujya he, mu kihe gihugu. Turi Goma kandi ntiduteze kugira ahandi tujya. Tugiye gukomeza urugendo rwacu igihe cyose cyatumye twegura intwaro kitarakemuka. Abayobozi mu mutwe wa M23 banavuze ko mu gihe cy'amasaha 48 uhereye ku gihe bari kumwe n'abanyamakuru mu mujyi wa Goma, ubuzima buraba bwasubiye mu buryo. Ni mu gihe kugeza ubu amazi, amashanyarazi, murandasi bisa n'ibyahindutse umugani kubera intambara ihuza ingabo za leta ya Kongo, aha hiyongeraho ibikorwa by'ubucuruzi n'ibindi bigifunze. Uyu mutwe urarwana na leta mu gihe hirya no hino ku isi hari ibihumbi n'ibihumbi by'impunzi z'abanyekongo. Umuhuzabikorwa w'uyu mutwe nyuma yo gufata umujyi wa Goma yatangaje ko ari uburenganzira bwa buri munyekongo kuba yataha mu gihugu cyamubyaye. Mugiye muri Ituri, muri ako gace aho ubutegetsi bwa Tshisekedi bwaboneyeho gutuza abavandimwe be, kuri ubu hari impunzi nyinshi cyane zihari by'umwihariko. Umunyekongo wese afite uburenganzira bwo kugaruka mu gihugu cye. Ni urugendo, ari n'imwe mu mpamvu tweguye intwaro ngo tugende dukemura ibyo bibazo. Aba barwanyi bavuga ko beguye intwaro bagamije kurengera cyane cyane abatutsi b'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Abanyamakuru b'abanyekongo bakorera ibitangazamakuru byo mu gihugu bakabaza impamvu nyamukuru y'iyi mirwano. Bertrand Bisimwa, perezida w'uyu mutwe wa M23, akavuga ko nta munyekongo bagashimishijwe n'uburyo bagenzi be babanye ubwabo bigizwemo uruhare n'ubutegetsi buriho. Twarabibonye hano, abaturage ba Kongo barya abandi banyekongo, kandi ibyo bifatwa nko gukunda igihugu. Iyo tubyamaganye duhinduka abanzi ba leta. Ntibibatera ikibazo. Aba bategetsi ba M23 bifatiye ku gahanga muri iki kiganiro perezida wa Kongo Felix Tshisekedi bavuga ko aza kwisonga mu gusahura igihugu no gutuma inzego zimungwa na ruswa. Umuhuzabikorwa w'uyu mutwe agashimangira ko ariyo mpamvu bagomba kumuhirika ku butegetsi. Aba barwanyi mu kwegura intwaro bashyira igitutu ku butegetsi bwa Tshisekedi bavuga ko yakwemera ibiganiro bigamije gukemura ikibazo.
mu bihe bitandukanye perezida wa Kongo yakunze kubatsembera ko adashobora kuganira nabo yita abagize umutwe w'iterabwoba uterwa inkunga n'u Rwanda. Iyo nkunga ariko umutwe wa M23 n'u Rwanda bakomeza kuyihakana. Umutwe wa M23 uravuga ko ibintu biri kujya mu buryo igoma, nyamara byagoye gusobanurira abanyamakuru impamvu babona umujyi urangwa n'abasirikare cyane n'imodoka zabo kuruta abasivili. Abaturage bakagira ibyo basaba. Probleme iko paske ikibazo kirahari kuko nge simeze neza n'umuryango wanjye. Icyo ni ikibazo cya mbere. Ikibazo cya kabiri, nta mutekano dufite. Urabyumva, icyo ni ikibazo. Muri gihe nta mutekano dufite, sinshobora kukubwira ko dufite amahoro. N'iyi saha ndimo nkubwira nta mahoro dufite. Sinshobora kubeshya nkubwiye ko dufite amahoro, naba mvugishijwe n'amarangamutima. Kuri leta yacu nasaba perezida ngo ashake igisubizo kitari igisubizo gusa, igisubizo kirambye. Bagira usajwi rya Amerika igoma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara, mwakoze kudutega amatwi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi, amaso y'igikeri ntabuze umuvomyi kuvoma. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.